Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 70 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва интервју со Дејан Лучич. Дејан Лучич, чии романи се преведени на македонски јазик, секојаш кога гостува во емисијата во Центар, мет му излага од устата фалејќи и бранејќи и сакајќи ги македонците. На други подкасти вели или говори дека македонците се вештачка нација. Многумина од вас ми префрлја зошто во интервју со Дејан Лучич не могу поставам тоа прашање. Вечерва тоа прашање му е поставено. Имаме одлични интервју. Сите кои ги сакат романите на Дејан Лучич, кои ги сакат интервјуата со Дејан Лучич, вечерва ќе уживат, бидејќи мислам дека ова е едно од најдобрите интервјуа кои Дејан Лучич го има дадено или јас го имам снимено со Дејан Лучич. Пред да го погледнете интервјуто на вечерта, стиснете лайк, стиснете сабскрајб, помогнете работата на YouTube каналот Васко Ефтов. Останете со нас, нема да зажалите. Дејан Лучич, пишувач на романи, или така ве најавуваат, пишувач на романи и експерт за геополитика. И шпионажа. И за шпионажа. Ке ви го земи Вучич лебот? Узече вам Вучич леб, односно хлеб. Da, to je interesantno. On je rešio da napiše knjigu kako sam pobedio obojenu revoluciju i to će da bude otprilike bestseller kao i knjiga Tome Nikolića. Moji uspesi. Kad otvorite unutra, on je samo prazan papir. Kakvi uspesi, kakva je obojena revolucija? Pa Vučića podržavaju i Rusi, i Amerikanci, i Kinezi, i Nemci ga podržavaju zato što, kao što se podržava, recimo, lepa kurva. Niko neće od onih koje koriste da kaže ružnu reč za nju, da se ne bi zamerio jer bi mu uskratila ono što on plaća. Ali ne samo to, gledajte, atentati kaj nego, špionaži. Pravi atentat je jedino bio kad je išao na poklonjenje muslimanima u Srebrenici, kad su htjeli da ga kamenuju, tada je stvarno mogao da bude ubijen na najgori način, ali to i niko nije odgovarao za to. I to govori koliko su Bošnjaci, odnosno muslimani, neuspešni u organizovanju države. Jer država jedna nikada ne bi dozvolila kad im neko dođe u goste da bude kamenovan. Pa dobro, тоа би рекле дека и русите и американците се неуспешни, бидејќи вие, како што кажувате, имало 7 обиди за атентат на Путин и имало неколку обиди за атентат на Доналд Трамп. Тоа значи дека се атентат Доналд Трамп е бил лажњак, kao gađali ga uvo. Jer napravio grešku Trump, posle jednog nedelju dana se pojavio na nekoj priredbi bez flastera onog na uvetu, a ako ga je nekog pogodio metak na uvo, za nedelju dana ne može da zaraste i da nema nikakav trag. Prema tome, to mu je Mossad organizao na Tenjaku zbog marketinga. To je stavljeno nešto tu, pa je oni drugi za njega što su poginuli su od pravi metaka, a ovo je bio lažnjak. To je radi rejtinga. Od kada da počneme so intervjuto? 1954. godina Bilderberg ima plan za Rusija. Da, bio je. 1954. je osnovan Bilderberg u hotelu Bilderberg u kome se inače bio, u Scheveningenu, to je pored Haga, i tu je napravljen plan kako da se rasparča Rusija. U stvari, prvo kako da se uništi Rusija. Prvi iz 3 pravca. Prvi pravac je preko Ukrajine, što se sada događa. Drugi pravac je s Južnog Kavkaza, što treba Turska da odradi, da poveže turkijske narode, što je Erdogan radio. I treći pravac treba da bude Poljska, Litvanija, sa severa. Oni su 2 pravca aktivirali, treći nisu. Sada, da nije Trump došao na vlast, krenulo bi rat ozbiljniji i vjerojatno bi došlo do nuklearnog rata, u krajnjem slučaju, jer sekta Chabad koja je vladala Vašingtonom, ali koja kontroliše sve zapadnoevropske zemlje, tih sekta Chabada je satanistička, možete da pročitate na Google Chabad, Ljubović, oni čekaju Mesiju, a Mesija će da im dođe kad pobiju 2/3 čovečanstva. To su radili sa vakcinama i sa bolestima. Oni su izmišljali te bolesti u svojim laboratorijama, pravi su one laboratorije u Poljskoj, u Srbiji ima 4 te laboratorije, koje nam je Pentagon poklonio. Ne veruju Amerikanci meni kad ti poklone nose. I oni rade, te laboratorije su radile uzorak DNK. Znači, kogod je od nas uzeo onaj bris iz nosa, oni su mu uzeli DNK i mogu da naprave u budućnosti za tu grupaciju bolest odgovarajući. Znači, da se oni su to radili u Ukrajini i time su mislili da gađaju i Ruse, jer DNK i Rusa i Ukrajinaca isti, pošto su Ukrajinci krajišnici, u stvari, isti narod kao i Rusi. Имаше некоја приказна дека има 16-18 лаборатории
во Украина, посебно во источна Украина, подоцна се покаже дека не се точни или дека не се најдени тие лаборатории кои руските медиуми и руската политика говореа за 18 лаборатории изградени на територијата на Украина, источна Украина, кои се наменети за руско население. Za slovensko naselje. Plan je za sve Slovene, znači i za Makedonce, čak i većina Albanaca su slovenskog porekla, do 2040. godine se potamanimo između sebe. To mi je rekao Nebojša, moj drugar koji živi 30 godina na Dalekom istoku. Prvi brak mi je bio u Singapuru, drugi u Kini, 2 braka, ima decu. Znači, on zna više nego i blizak i kineskoj vojnoj obaveštenoj službi. I pre nekoliko godina mi je rekao, Dene, kaže, imam 2 loše vesti. Kažem, koje? Do 2040. cilj je da se Sloveni svi potamane između sebe i da nestanu. Onda mi je opštinu objasnio ko to radi. 25 miliona Jevrejima u Kini. Što Hazara, što Sefarda, što Mizrejk Jevreja. Ali, kaže, do 2030. Srbi treba da nestanu. Kažem, kako Srbi da nestanu, šta nas proteraju? Kaže, ne, da nas otruju. Posle toga dolazi priča o kopanju litijuma, a litijum kad se kopa u zapadnoj Srbiji, onda dolazi, zašto se koristi arsenik, onda dolazi do trovanja vode, u tom kraju je podzemno skladište vode, bazen vode, koje se izliva u Drinu, onda Drina u Savu i onda bi svi koji piju vodu iz Save vremenom bili otrovani. To nisu količine koje ubijaju odmah, kao što ni duvan ne ubija odmah, ali posle dužeg vremena pobis. Znači, oni bi nas trovali sa tom vodom. U istočnoj Srbiji Kinezi kopaju zlato, bakar i tako dalje. Bor, majnampe. Da, bor. Tamo svaki ili treći ili četvrti čovjek ima rak. Imaju odličnu platu, ljudi odlaze ko muve na G, dobit će platu recimo 1200, 1300 evra i za 3-4 godine će dobiti rak. Kupit će auto, ali ga se neće baš navozati sa njim. Gospodin Lučić, со години пишувавте војна Русија Америка и сега последните месец или 2 дена Русија и Америка почна да соработуваат. Nikad komunikacija između Putina i Trumpa nije prestala, kad Trump i nije bio predsjednik. Postoje obostrane simpatije između Trumpa i Putina. Kao što postoje simpatije između Beograđana i Zagrebčanki. Zagrebčanke vole Beograđane, Beograđani vole Zagrebčanke, ali to je kod sviju. Nama se sviđa kako govore Hrvatice, a njima se sviđa kako govore Srbi, energija je drugačija. Zagrebčani su mekši, a Beograđankama se sviđaju Zagrebčani. Tako da tu postoji ta simpatija, a Trump je doveden uz pomoć sionista. Sionisti su jevrejski nacionalisti, ali u jednom trenutku u Ujedinjenim nacijama oni su definisani kao jevrejski nacisti. Pa su onda snagom svog uticaja oni promenili taj definiciju svoju sionista. Netanjahu kao sionista je potpomogao da Trump dođe na vlast. A Biden je bio, to je ta ekipa, Biden je po majci Finigel, znači on je po majci Jevrej, nije Irac, katolik, kao što se predstavlja, što je po ocu. Dogovoreno je po meni da Trump anestezira Rusiju i da je pruži ono što želi, da bi polako je odvojio od Kine. Jer Kina ima protivnika, ne Rusija. Jer oni prvo, jedni i drugi su bela rasa, nisu u nekom genetskom sukobu, a Kinezi sebe doželjavaju kao nadrasu. Oni na nas, belce, gledaju sa prezrenjem. Kao glupi, tupi, prljavi. Koji smo nesposobni da napravimo ozbiljnu državu i tako dalje. I dokle god je Xi Jinping na vlasti u Kini, odnosi između Rusije i Kine će biti fenomenalni. Ali, za 10-20 godina Xi Jinping mora da umre, teoretski, možda i kroz 30, ali kroz 30 godina, verovatno i da je živ, neće biti na vlasti, onda će u Kini doći na vlast takozvani liberali, a to je drugo ime za Jevreje. A ti Jevriji su po definiciji protiv Rusa i onda će oni gurati neki rat prema Sibiru, a u dogovoru sa Rusima, Xi Jinping, u budućnosti da Kinezi se proširuju prema jugu. Njihov cilj je Australija. Kad bi pitali Australijance ko kupuje najlepše kuće u najboljim krajima nekom njihovom dedinju, Kinezi. Kinez dođe i kaže, dobar dan onome
prodaje kuću za 3 miliona. On odbije da mu kaže, ne dam tebi. Da. A on kaže 5 miliona. Ja kaže, dobro, ajde, daću ti. Да ме викате дека има некаде околу 20 до 30 милиони евреи во Кина. U Kini, da. И по некој процент 3% u Americi. 3% во Америка, значи 10% е некаде 350 од 36 милиона, значи 3% е некаде близу, еве да речеме 10-12 милиона. Тоа е сериозна бројка, 20-30 милиони вамо. А колку у Русiji? А колку у Русiji? Да. U Rusiji imaš ih 1-2% Евреи. Jevreja. Sad, ako je, ne među Rusima, nego u Rusiji, tamo ima 150 miliona stanovnika, što ima i muslimana, recimo 20 miliona, pa sad izračunaj na 152%. Што ќе рече дека тие се To ti 3 miliona opet, ne koliko. Тие се стратешки распоредени. Интересна е приказната за Си Џинпинг и неговото семејство, кое е секогаш проруско. Da, i otac mi je bio proruski orijentisan, bio u zatvoru. I on je bio u zatvoru. Xi Jinping inače oženjen sa ćerkom kineskog ambasadora u Londonu, koja je glumica, lepa žena. I on je veliki patriota i prijatelj je Rusije. On je dobronameran čovjek. Znači, sve dok je Xi Jinping na čelo na Kina, Rusija i Kina ima dobre odnose. Da. Što ne znači da će se promeniti, ali postoji mogućnost ako dođu liberali, a ne nacionalisti u Kini. Sad su nacionalisti na vlasti. I ako posle Xi Jinpinga ostanu na vlasti nacionalisti, onda će ostati dobri odnos. Ali ako se to promeni, onda će se promeniti politika. Zato im je Indija. Indija i Kina su u nekom antagonizmu koji je potpuno besmislen. Oni se tuku oko nekoliko kilometara kamenjara na vrhu planine. I kad dođe do sukoba, onda su se dogovorili da ne pucaju jedni na druge, nego da koriste batine i kamenice. A onda su Kinezi poslednji put kad su bili, doneli su neko sredstvo koje proizvodi ultrazvuk, koji ne može da se izdrži i najurili su Induse, jer su sa tim, verovatno, visokofrekventnim nekim zvukom učinili da moraju da pobegnu. Ali šta radi Putin? Putin, pošto postoji mogućnost u nekoj budućnosti, pošto postoje neka čuvena ruska proročanstva da će biti rat sa Kinom i da će Kinezi doći do blizu centra, onda je Putin napravio deal sa Indusima da učini Kinu jačom, ne Kinu, nego Indiju jačom nego što jeste u vojnom smislu, a Indusi su odavno kupovali sovjetsko oružje i rusko oružje i naučili su na to oružje koje je kvalitetnije i jeftinije nego zapadno oružje, a onda je napravio izvanredne odnose sa Severnom Korejom. Severnokorejanci su bolji vojnici nego Južnokorejanci i nego Kinezi. Zašto? Sad ću da vama otkrijem tajnu. Sve zavisi od ishrane. Kakva je ishrana, takav čovjek. Kinezi i Južnokorejanci jedu kroz vekove soju. Soja proizvodi ženske hormone. Tako da vojnik južnokorejski i kineski može da maršira, da radi šta god hoćeš, fenomenalno. Ali nema onu stvar kao što ima Severnokorejanac koji se ne boji smrti. Drugačiji su, ovi su niži Severnokorejanci jer su jači, pravi su vojnici. A ovi su Južnokorejanci se ko Nemci pretvorili. Landara pišore, jedemo, pijemo, droga, lako ćemo, zarađujemo lepe pare, što bi ratili, ko bi ginuo za zemlju, mogu da zbrišem pa budale ne ginu i tako dalje. Znači preko Severna Koreja... Severna Koreja je čvrsti saveznik protiv Kine. Jer sa Severnom Korejom on kontroliše Putina, Rusija kontroliše Kinu, ako se Kina otme. I sa Indijom on kontroliše Kinu ako se Kina otme. A Indusi nikad neće napadati Kineze da ih osvajaju. Jer su ogromne planine koji dele. Mnogo interesno, tri pravci kažavte, Polska, Litvanija, pa Ukrajina i dole Kavkaz za vlez во Rusija. Da. Кога Rusija ја напушта, ја губи, нели, се случува преврат и Rusija излегува од Првата светска војна, потпишува Брест-Литовски мировен Троцки, да, Евреин, да. Брест-Литовски мировен договор. A Trotski inače bio ljubavnik Lenjina. Da. Lenin je bio homoseksualac. I Rusija gi gubi. Белорусија, Украина... Ne, nisu o tom ratu oni izgubili. Ne, ги губи... To je Lenin dao Ukrajinu. Ги губи по Брест-Литовскиот, кој после Германија капитулира, никош не е реализиран. Но и то пише на тој договор. И дел на Ерменија и Кавказски републики. Што ги рече дека уште 918 година они сака на Русија да ги земат, и Полска ја губи, да ги земат правци од кај што може да влезат
na ruska teritorija. Уште 918 Dobro. година. Posle toga su Sovjeti te južno-kavkazske Ги republike ги vratili вратија, nazad. така. I Ukrajinu. U Ukrajinu, pazi ovako, znači, pošto postoji već odavno plan za uništavanje Rusije i ta Oktobrovska revolucija, bio je neki Kavkazski rat koji je trajao 60 godina, gdje su Rusi izgubili 200.000 vojnika, a Englezi organizovali taj rat. Ima čak, pronašao sam ime, ali nisam mu zapamtio nekog obaveštajca koji je stvorio taj rat. Obaveštajci stvaraju ratove, kad su pametni. Oni postanu kreatori igre. Znači, Ukrajinu je Lenin odvojio od Rusije u dogovoru po naredbi Sanhedrina. Najviša instanca, to su sveštenici, mudraci koji vladaju svim Jevrejima. I taj Sanhedrin je stojio između ostalog iza Oktobrovske revolucije. Englezi su to radili, engleska služba, ali engleska služba radi pod kontrolom Rothschilda već 200 i nešto godina. Kao što Nemačka je pod kontrolom Warburg banke, koja je ćerka firma Rothschilda. Scholz je potrčko od Warburg banke, a Macron je potrčko od Rothschild banke iz Pariza. Uglavnom, Lenin je u skladu sa tim odvojio Ukrajinu kao državu i počeo da stvara ukrajinski nacionalizam, a već je pre toga Austro-Ugarska i Vatikan su pravili u onoj Galiciji, gde je Lavov, unijate. Unijati su pravoslavci koji prihvade da je Vatikan centar njihov, a zadržavaju rituale i kad uđeš u crkvu nemaš pojma da si u unijatskoj crkvi, samo što se spominje papa. A onda je Krim poklonio, znaš ko? Solomon Perlmutter, to mu je pravo ime, a lažno ime mu je Nikita Hruščov. On je poklonio Krim Ukrajini, a Krim je centar, strateški centar za Crno more. Ono što sada se priprema, znači u pripremi je, ovo je tajna za vas specijalno, za tebe, priprema se plan da Azerbejdžan, koji sada u vojnom direktnom su Azerbejdžanci, Turci Selđuci, a ovo su Osmanlije. Erdogan je povezao čvrsto u vojničkom sredstvu Azerbejdžan i Tursku, pomažući im da pobedi Jermene. Azerbejdžanski oficiri se obučavaju od turskih oficira, a specijalne jedinice Turske pripremaju specijalne jedinice Azerbejdžana. Ali tu je u savezu i kasnije još jedan, nije Gruzija, nego druga neka državica, koja je isto u tom savezu vojnom. Šta je sad kvaka? Azerbejdžan se priprema na Kaspijskom jezeru da otvori vojnu bazu, pomorsku, u savezu sa Turskom, a Turska je u NATO paktu. Tako da na Kaspijskom jezeru može da se pojavi NATO vojska i Amerikanci već pripremaju se da naprave Kaspijsku flotu za Kaspijsko jezero, u kome su apsolutnu kontrolu imali Rusi i Persijanci, odnosno Iranci. To je nešto tajno. Šta se priprema? Znači, vojne baze 2 ili 3 u Albaniji, pa onda Bonstil, pa baze u Bugarskoj, pa baze u Rumuniji, sve su to tačke oslonca za invaziju na Rusiju u nekoj budućnosti. To neće biti za vreme Trumpa, ali kad ode Trump, pitanje da li će Trump da izgura 4 godine ili 2 godine. Dobro, вие сметате дека нема да може да истурка 4 години Доналд Трамп? Molim? Vi smatrate da Donald Ne Trump... smatram, nego može da se desi. Može da se desi. Jer šta on radi sada? On raspušta NATO faktički i kaže, nećete da plaćate 5%. Pa, onda napravite plan, dogovorite se sa Rusima, jer sa Rusima treba da nastavite da živite. Ako ćete da kevčete na Ruse i da krećete na Ruse, ne možete bez naoružanja. A ako hoćete kupiti naoružanje, morate od mene da kupite naoružanje. Jer vaše naoružanje je nikako. A oni treba da se nauče, Amerikanci, jer oni nemaju hipersonične rakete. Zbog toga im je potrebna pauza od 4-5 godina da pokušaju da stignu Ruse. Međutim, neće Rusi da sedi i da čekaju da ih ovi stignu, nego će i Rusi da razvijaju dalje oružje. Gospodine Lučić, spomnaste Кореја, 1905 година. Русите и јапонците имаат голема војна. 1905 година. Тоа е руски и јапонски рат. И јапонците победуваат, значи ја збришуваат. To je bitka za Port Arturu i Kurilska ostrva. Japanci pre toga, krajem 19. veka, američki jevreji sa Wall Streeta su ih nagovorili da se oni naoružaju
i prebacili su im, prodali su im fabrike oružja i počeli su da uče njihove oficire u West Pointu. Međutim, West Point nije fakultet, nego je viša škola. Tako da su Japanci, a Japanci su ratnici, odlični, i oni su ih pripremili za rat i onda su ih gurnuli 905. da napadnu Rusiju, a u isto vreme su Jevreji organizovali 905. u Petrogradu pokušaj prevrata. Tako da je se ruski car bavio prevratom u Petrogradu, a nije stigao mnogo da se bavi ratom tamo, i onda je potpisao primirje i oni su dobili mir, i oni su dobili Kurilska ostrva i Port Artur, što je Stalin vratio nazad Drugim svetskim ratom. Delna Manđurija i delna Koreja, to mi beše tezata. Koreja, znači Korejski poluostrov je mnogo bitan i za kontrola na Sibir, no i za kontrola na Kina. Zato Japoncите воюват. I ako Amerikancите toga štelo da Roosevelt im pravi onaj post... Japanci su pravi 35 miliona Kineza su u Manđuriju ubili od početka njihovog rata, mislim da je ranije krenuo. Da, 1935, tako 35, tako nešto, da. Znači oni su potamanili 27 miliona, ne, 35 miliona, a Sovjeti su izgubili 27 miliona svojih građana od Nemaca, a Nemci svega 8 miliona. To tek od na Втората светска. U Drugom svetskom ratu. U Drugom svetskom ratu. Што ќе рече дека русите секоја се плашат за Сибир и американците ги спасуваат прво од јапонците, а сега мислам ќе ги спасат од Кина. Како вика Достоевски. Не разумем, брега. Како каже Достоевски, не може да постоje двојца ако не постоje тројца. Значи тројца су руси, кинези и американци. Да. Сада е питање како американци да направе пак со русима и за да mogu da ratuju sa Kinom ili da budu u konflikt sa Kinom. To je u stvari... Ja mislim da Amerikanci neće moći da krenu u ozbiljan rat sa Kinom. A otkriću ti opet još jednu tajnu. Ajde. Zašto Amerikanci ne smeju da napadnu ozbiljno Kinu? Mogu da rovare. Mnogo jednostavnije izvršiti prevrat u Kini nego napasti Kinu. Jer Kina može da napadne Ameriku. I Kina i Amerika imaju istu slabost. Istočnu nisku obalu. Amerika, niska obala, tugačko. Znači, svi gradovi, Boston, New York, Washington, kad bi se napravio tsunami od 500 metara, što uopšte nije komplikovano, nestaje istočna obala Amerike. Isto to, istočna obala Kine. Jedni drugima mogu da zadaju smrtonosni udarac. Jer tu obala, tu su ti gradovi, Šangaj i Peking, glavni gradovi su tu, baš tu. A taj tsunami se pravi sa ovim projektilima iz podmornica, to Rusi imaju odavno, drže te podmornice u međunarodnim vodama, po 6 meseci su. I one u podzemlju, sa dna mora, mogu da lansiraju te torpeda nuklearna koje izazivaju tsunami od 500 metara. To sve uništava. Isto to sad imaju i Kinezi, imaju naravno i Amerikanci. Slaba tačka je, recimo, slaba tačka Rusije je, recimo, Petrograd i Moskva koji su blizu NATO država. Zato će Amerikanci i Rusija se dogovore da ove države, one dve male, Litvanija i Estonija, izađu iz NATO pakta. Da izlezu od NATO pakta. Oni imaju 25% stanovnika Rusa. I živjeli su od toga, recimo, te države su živjele, recimo, izvozili su neku, ajde kažem, riblju paštetu koju su radnici u Rusiji koristili za doručak. Ali možeš misliti, to su količine neke nenormalne, koje je obezbeđivalo dovoljno novca za život njima. Onda su imali jeftine energente, gas i struju od Rusa. Sada više toga nema. I oni ekonomski propadaju kao što Nemačka propada zato što više ne koristi ruski gas i naftu. Ovo železo, ovaj čelik ili metali koji se koristi u ruskoj avioindustriji. A teški metali, da, ti... Da. Da li Kinezite ги имат тия metali, tije elementi? Da li Rusite im gi dali na Kinezite? Ne znam da li imaju, ali Kinezi imaju jedan problem, oni nemaju neke prese za presovanje metala, koji se koriste za motore aviona. Rusi i Amerikanci te prese imaju, užasno velike i jake, tako da njihovi avioni kineski se, recimo, posle kraćeg vremena moraju da menjaju motore. A američki i ruski 3 puta duže lete. Jer motori se menjaju posle izvesnog broja sati. Kažu da ove ruske rakete su od posebnog metala
koji ne sagoreva. Nije po meni, oni Da, imaju na neku onu veliku- plazmu, plazma da, neka postoji. Na neku veliku brzinu. Tako. Jel imaju to i Kinezi, jer su Rusi dali Kinezima ili nemaju poverenje u Kine? Ne znam, verovatno im nisu dali te još rakete. Jer, pazite, ono što neka vojska ima, što koristi, postoji nešto što je već urađeno, što će se koristiti za 10 godina. A izvozno oružje je lošije nego ono što Rusi, Amerikanci ili Kinezi koriste za sebe. Що ке правиме со Холивуд? Американците преку Холивуд, Meka sila, da. мека сила на Америка во Da. I периодот. Rusi im spržili Los Angeles uz pomoć lasera i satelita. Pa si vidio kako iz oblaka ide laser, ako je zzk, И добро. i zaobiđe pravoslavnu crkvu. Што со Холивуд? И русите почнаат нели да го величат, да го идеализират Холивуд, значи да верува, да сакат своето живење да го трансформират во правец на Холивуд. Hollywood je učinio sve, pazi, evo ti nosiš gant majicu, ja nosim gant džemper. Nosim farmerke. Sada se me nađe neko mrtvo kroz 200 godina, kaže, ovo je bio Amerikanac, kaže, nosio farmerke, gant, majicu, džemper. Pazi, mi smo svi smo u Jugoslaviji bili mali Amerikanci za one u istočnom bloku. Žvakaće gume, Coca-Cola, farmerke, cipeli, strsta. Dobro, šta će biti sa Hollywoodom? Ne, to je ta meka sila. U međuvremenu ta meka sila u Hollywoodu je zaglupela. Hollywood kontrolišu Jevreji, Hazari i CIA. I recimo svaki film koji se snima mora da ide na kontrolu u CIA da pogleda da odobri za snimanje. U svakom američkom filmu mora da se pojavi američka zastava. I to je meka moć. Filmovi su meka moć koja je uobličavala sve svi u nas. I svi smo imitirali Amerikanci u načinu života, nameštanja stanova. Ona sredstva iz USAID-a koji su davali ovim glumcima da odu u Ukrajinu, to je išlo preko USAID. Da. A to je odobravala CIA, recimo. Znači, to je neka sprega koja je funkcionirala besprekorno. To ti produžena ruka CIA. Sve što je nekada pre 30 godina radila CIA direktno, sada radi USAID i još neke druge organizacije kojima CIA od USA Amerika daje pare bez pokrića. Dobro, zbog čega to Trump zatvara, uništava, recimo ako je to zato što je to otuđeni centar moći koji ne kontroliše on. On misli da bi mogao taj centar moći da njega stvari. Otuđeni centar moći, kao što on mora CIA da prečisti debelo. Jer CIA je i njegov neprijatelj, jer i State Department, on treba 10.000 ljudi iz State Departmenta da izbaci. On treba 1.000 ljudi da izbaci iz CIA. Jer to postoji CIA A, postoji CIA B, CIA C. CIA A je ono što država kontroliše, misli da kontroliše. CIA B, to su otrgnuti centri moći CIA koji penzioneri u saradnji sa onim kolegama koje rade, za pare rade svašta. I dobro, ko je stajao iza Trumpa, recimo? Rekao sam ti, cionisti i Jevreji. Cionisti. I su oni toliko moćni? Jok, nisu, ti si. Ne, pa je pitam jesu. A znaš da ja kažem, Makedonci vladaju svetom. Pa vladu, da. Kad su me napadali, što stalno spominješ Hazare, dobro, ajde promenit ću. Ali da znate, kad kažu Makedonci, to su stvari Hazari. Onda mi Makedonci u jednom predavanju veču, pa Lučiću, vi znate da mi ne vladamo svetom. Kažu, čutite, nikad mislite vladate. Dobro, Dene, jel smatrate da su oni 1-2 atentata, pa oni sudski procesi koji su stornirani ili koji su... Pa to su dva tima bilo. To su dva tima. Dva tima jevrejska. Cionisti su ateisti. Oni su nacionalisti. Ne mislim da su apsolutno ateisti, ali nisu fundamentalisti, nisu... Ova sekta Habad, Ljubović je, to su... Mi smo pričali o Hominiju i Islamskoj republici, da su oni ovakvi. Ovi su ovakvi. Trumpova šćerka je udata za ovoga Kušnera, koje je neko i nešto u toj sekti Habad Ljubović. Dobro, ta sekta Habad toliko je seriozna, toliko je moćna. Vrlo. Oni, samo te kažem, vrlo. Ne pa da ti napaje da su čekaj da čuješ, obe francuske revolucije su radili one. Nisu tu radili masoni, jer su oni kontrolisali masone. Kako se kontrolišu masone? Iznad masona postoji jedna organizacija jevrejska koja se zove B'nai B'rit. To je organizacija koja je metodološki isto napravljena kao masoni. Ali tu su samo Jevreji. A onda ti iz masonske lože B'nai B'rit su rasporeženi u sve lože, recimo u Francuskoj. Po 4-5. Tako da francuske predsjednike bira, znaš ko? Veliki orijent francuski, koji je ateistički, gde se ne stavlja ruka na Bibliju po Svetom Jovanu, evanđelje po Svetom Jovanu, nego na praznu knjigu.
pa ti zamisliš šta hoćeš. Ne, 3 mjeseca pre izbora u Americi, ovaj sin Reze Pehlavija, zadnjeg šaha, njega su pojavili na CNN televiziji. Da. Njega pripremaju da dođu u Iran. Da, i onda su počeli neki nemiri u Iranu, pa neki konflikt, pa šta ja znam, Hezbollah je bio rasturan, oni sa pagerima, sa mobilnim telefonima. Znači, Izrael je ušao u deo Sirije, Izrael je rasturio bazu Hezbollaha, onda je pala sirijska vlada, ali prije toga su sina Reza Pehlavija pojavili na CNN. I onda je meni počelo nešto, znate, onako da se pale silica. Kažem, vidite, ovdje će se nešto dešavati, jer ne može taj čovjek koji je u ilegali, u egzilu ili bilo čega, znači je anoniman da se pojavi na CNN-u onako, bez povoda. Centar za organizacije za dovođenje šaha zove se organizacija Mudžahedin Ahalk. Da. Njeno sedište u Albaniji. John Brennan ih je doveo tamo. Predsjednik ili šef je neka Marijan Iranka, žena, sedište organizacije zvanično u Parizu. Oni treba tog šahovog sina da dovedu na vlast kada sluša režim Ajatolah. Ko je doveo Hominija na vlast? Englezi. Ja sam 1983. godine bio u Iranu u kući Hominijevih i razgovarao se u Komu sa njegovim starijim bratom Pasandideom, koji je već bio star čovjek. To je čitava anegdota kako sam ja tamo došao, to ću drugi put da vam pričam. Uglavnom, on je meni rekao da Homini koji se vratio nije njegov brat. Njegov brat koji je otišao nije imao jedan prst. Isto priča ko sa Titom. Taj Homini je, znači, zamijenjen i doveden je engleski agent Homini koji nije uradio ono što je London očekivao. Oni su očekivali da će ludi, po znacima, Homini, zamijenjeni, da kad dođe na vlast da počne da izvoze islamsku revoluciju po svetu, jer je Izraelu bio potreban Homini kao babaroga da bi oni isisavali pare od Amerikanaca, veliki bauk Irana i tako dalje. Međutim, Homini je bio sasvim normalan čovjek, on je napravio islamsku državu, uveo islamsko pravo i običaje i moral i onda su rađeni atentati i protiv njegovih saradnika i tako dalje. I kada je otišao na ona večna lovišta, onda ga je nasledio Ali Hamnej, koga sam isto upoznao u Iranu, u Medžlisu, tamo u Skupštini. On inače nije Iranac, on je Azerbejdžanac. U Iranu ima negde oko 25 miliona Azerbejdžanaca, koji su šiti. Znači, više ima Azerbejdžanaca u Iranu nego u Azerbejdžanu. Dobro, jel će Iran i Rusija dozvoliti da Kaspijsko jezero postane NATO baza? Pa naravno da neće. Oni su sve dogovore koje su pravili su baš oko Kaspijskog jezera. Sad ovi hoće Turci da od Bakua naprave novi Dubaj, recimo, da čitavu priču Azerbejdžan je pod kontrolom Engleza, tamo se nalazi ona njihova naftna kompanija engleska čuvena. Ima British Petrol. British Petrol, da. A Jermenija je pod kontrolom Amerikanaca i Francuza. I u glavnom Jerevanu, u glavnom gradu je ambasada američka od 2500 valjda ljudi. Ili 1500, ne znam. To je nešto nenormalno i nepotrebno za Jermeniju. Ali je potrebno, to je mirna baza za dizanje celog Kavkaza protiv onaj prevrat, pošto je pokušan u Kazahstanu. To je organizovano od strane, preko Turske je to organizovalo, preko svojih sivih vukova, tu je umešan bilo Mi-6, CIA, MIT turski, Haki Fiden, koji je sada ministar spoljnih poslova, tada je bio šef službe Turske, i Rusi su izeznuli jer su došli ranije nego što su se nadali i počistili to. A Kazahstan mora da vodi računa da budu u dobrim odnosima sa Rusijom, jer ovi ga vabe da će Kazahstan postane saveznik Amerikanaca, međutim, Kazahstan ima problem, nema dovoljno vode, drugo, Kazahstan nema mogućnost velikog izvoza svoje nafte koje ima, ako ona ne ide preko gasovoda u Rusiji. I ako bi se Kazahstan s oproštenjem korobesao, onda bi Kazahstan, koji ima ogromnu teritoriju koja je nenaseljena, nego ima samo na jednom prostoru su koncentrisani, onda bi Kina i Rusija podelile Kazahstan na dva dela i ne bi ga bilo. To je preko 2,5 miliona kilometri kvadratnih, mislim da je te teritorije Kazahstana. To je ogromna zemlja, mislim, među top 10 najvećih zemalja na svijetu. Ali ono što se radi i u Azerbejdžanu i Kazahstanu je izbacivanje azbuke, znači ne ćirilice nego azbuke, iz upotrebe i preumljavanja Azerbejdžanaca i Kazahstanaca
da su oni posebna nacija i da treba da budu neprijatelji Rusa. Da, tamo je bila velika ruska manjina i ovi su govorili na neki čisti ruski dijalekt, znači Kazahstanci, Azerbejdžanci, mi smo ih stretali ovdje u Beogradu, recimo Azerbejdžanke, Azerbejdžanci i tako dalje, i oni su govorili neki čisti jezik, znači nije bilo to neki vjerski fundamentalizam, oni su znali kod njih nema verskog fundamentalizma. Popiti, su znali izaći u disku i tako dalje, i tako dalje. I odjedanput vidite onu neku tursku inicijativu tamo, turski utjecaj tamo na tom prostoru. Izvinite, moram da vas pitam. Recimo Turcija, pre 15 godina, Turcija je bila mnogo prisutnija u Evropi. Sivi vukovi u Francuskoj, sivi vukovi u Nemačkoj, pa onda ovde na Balkanu, pa u Beču, vidite šta se sve dešavalo. Zadnjih 7-8 godina Turcija je u Azerbejdžanu, Turcija je u Kazahstanu, preko neke državiće Turkmenistan i tako dalje, išli su ove terorističke akcije. Postoje savez turkijskih država. I Turska radi na dva koloseka prema tim državama, ide na kulturnom, otvara škole, ali otvara i džamije. I sad koji je što sa otvaranjem džamije? Recimo da džamija košta $1.000.000 i ti si hođa tamo u nekom gradu i treba se pravi džamija i oni ti za džamiju pošalju $2 miliona. A milion ti dovoljno. Znači daju ti $1.000.000 da te faktički zavrbuju. I znači sa recimo 50 džamija, odnosno sa 100 miliona, što za državu nije nešto, Turska je velika država, ti dobiješ 100 ljudi koji su kreatori igre u tim malim državama. Dobro. Hodža. To je, znači, preko džamija. Druga je organizacija TIKA. TIKA je, u jedno vreme Haki Fiden bio na početku karijere, bio šef te organizacije TIKA. To je organizacija za ekonomsku pomoć malim privrednicima u prijateljskim zemljama. Tako da to radi u Makedoniji, Srbiji. Da, nešto grade, nešto. Kao USAID u Americi, to je nešto TIKA, recimo, u Turskoj. Jeste, ali je personalnije. USAID je suviše komplikovano i ovo ti je, zdravo, ti si Makedonac, ja sam Srbin, šta ti imaš? Ja imam radnju za proizvodnju za pušača plastičnih. Koliko proizvodiš? Pa kaže, proizvodom recimo 5 miliona za pušača. Slušaj, evo ti nova mašina koja će da proizvodiš za 10 miliona za pušača i imaš kupca u Turskoj koji će to da kupuje. Znači to na taj princip funkcioniše. I oni ti pomognu direktno, znači obezbede ti mašinu koja proizvodi više, daju ti na neki kredit ti koji odbacuješ 20 godina, neprimetno, a obezbedi ti prihod da ti bude 2 puta veći ili 3 puta veći i obezbedi ti tržište. I on je tebe onda kupio za uvek. A onda tebe kad se obogatiš, onda kažeš, ti ćeš za ovu novu stranku da daješ neke pare, odvoji 100-200 hiljada, zaradio si 2-3 miliona i ti praviš onda posle samo finansiranje političke tvoje volje. Vidite, Dene, Erdogan je imao probleme sa Kurdima, znači on je teško rešao. Znaš ko su Kurdi? Rasno. Da. Oni su Persijanci. Oni su isto što i mi, Arijevci. I zbog toga su slični nama po mentalitetu. Čak Kurdi imaju i onu kvrgu na potiljku. Kod Dinarci, kod Crnogorci, Dalmatinci. On imao problema sa Kurdima koji su, kažete vi, Persijanci, odnosno Arijevci. Turci. Turci. I sad to mu dozvolili da uđe u Siriju. Znači, on nije mogao da reše problem sa Kurdima, sad ima problem vamo sa Sirijcima, pošto, uslovno rečeno, on je pobednik sirijskom... Da, ali dobio vruć krompir. Znači, on sad ima i Kurde, ima i Sirijci, ali će moći da izdrži Erdogan i Kurde. Dovoljno je samo da vi naoružate Kurde i onda će nestati barem jedan deo Turske. A Kurdi su odlični vojnici i Kurde podržavaju Amerikanci, a podržavaju... U slučaju da Turska počne da razmišlja o tome da promeni tabor, recimo umre Erdogan, i dođe ova pro-NATO opozicija koja je osvojila gradove, to je srednja klasa i gornja klaja, oni su proamerički orijentisani svi u Turskoj, jer niže ovi siromašniji su za Erdogana i najveći problem Erdogana je što je siromašne pretvorio u srednju klasu. I kada su bili siromašni, oni su glasili za njega, a njihova deca su sad srednja klasa, a oni glasaju protiv njega. Za tursku opoziciju? Za tursku opoziciju koja je proamerička. Sad, u slučaju da, ja sam pitao baš ljude koji se razumiju to, ljude, ako bi Turska počela da se okreće po nalogu Zapada, protiv Rusije direktno, Turska ima 1 milion vojnika u svakom trenutku i 19 miliona u rezervi. Pa je to 20 miliona vojnika, to je i za Rusiju mnogo. Rusija, prva varijanta bi bila da podgurne Kurde, kojih ima 40 miliona, i Irance da pobede Turke. I onda bi Turska bila rasparčana kao Jugoslavija, jer i ona je sastavljena od mnogo naroda, nije Osmanlije, Turci nisu većina tamo. A vidiš, svi glumci liče na nas. Ne liče na Turke. Šta će da radi Erdogan?
Erdogan... Jel su Rusi ušli u Prvi svjetski rat zbog Carigrada, odnosno Istanbula, znači to je I ruska... koji su grad Rusi napravili a konto toga? Aleksandropolis, pored Kavale, tamo onaj grad, su napravila ruska država, jer je to trebalo da dobiju izlaz na toplo more. Znači, Rusija i dalje želi izlaz na toplo more i njena meka varijanta prema Turcima, evo, dolazit će vam 3 miliona turista, donosit će pare, kupovat ćemo vaše poljoprivredne proizvode, to su sve Rusi. Gradit ćete zgrade, Turci su dobri zidari za razliku od Grka koji nisu. Ja znaš? Da. Nisi znao da Grci ne znaju da zide zgrade. Taj grad, Aleksandropolis. Da, to su Rusi napravili. Da, sad je tamo glavna NATO baza. To je glavna. Imao je neki intervju za grčku Sky televiziju, Peskov, to je bilo pre 2 ili pre 3 godine, grčka kolejnica ili grčka novinarka nešto ga pita, on 5 puta se vraća na Aleksandropolis. Pa što ste uradili bazu tamo, pa što ste uradili... Znači, to je onaj, kako se kaže, to je bolka ruskoj politici. Znači, ta baza u Aleksandropolisu. Tamo je trebalo da bude Burgas Aleksandropolis, onaj naftovod, pa to je propalo i tako dalje. Znači, Aleksandropolis ili istočna Trakija, to je ključni grad u Egejskom moru. Znači, Rusi će sa Turcima lepo dokle god mogu, a kad ne mogu, onda će, ako budu trebali da ratuju sa Turcima, baš Rusi da sa Turcima, oni neće to ratuju kao sa Ukrajincima, nego će bacati, recimo na Istanbul, bace 2-3 one vakum bombe koje pobiju živu silu u Istanbulu, a zgrade ostanu čitave. Dobro, Dene, kako je Izrael pobedio Iran, Hezbollah i Siriju? Pa nije on pobedio, on je Siriju pobedio zato što je Sirija bankrotirala faktički. Jer oficiri i njihovi vojnici su primali neku platu na nivou $7. A u isto vreme obezglavljeni su bili čelnici i Hamasa i Hezbollaha sa tim eksplozijama ovih telefona, ovih pejđera. Ali Rusi su dobili ono što su hteli. Rusi su dobili 2 baze u Libiji. A te 2 baze u Libiji, kad se povuče meridijan, one su na meridijanu koji prolazi k sredinom Jadrana. Po jednom planu, ta sredinom Jadrana treba da ide podela između, ajde nazovem, istočnog i zapadnog bloka. I jedan od šefova NATO je svojevremeno rekao da će oni protivraketne sisteme da postave na tu liniju, znači iz Italije i Nemačke da gađaju teretski istok. To znači da ćemo mi svi biti u ruskoj zoni uticaja. Dobro, Dene, to su dve luke ili 2 pristaništa. To je Hamamein i Tartuf, recimo. I Rusi sad pregovaraju da zadrže te 2 luke, jer su te ključne luke, odnosno ključni pristanište, za da može da pravati operacije u Severna Afrika. Prigožin i tako. Oni imaju 2 baze sada u Severnoj Africi, u Libiji. Imaju jednu na moru, u dogovoru sa Haftarom, onim pukovnikom koji je inače američki čovjek, i imaju dole jednu kopnenu bazu prema jugu, ne znam koliko, 100 kilometara. Ali 2 su u toj liniji sa tim meridijanom koji presjeca Jadran. I šta ćemo sa Englezima, sa Britancima? Vi kažete, kad uvek čujete atentat, to je znak jednakosti sa Britancima. Da, uvek. Oni su podeli posla. Amerikanci daju logistiku, znači silu daju. Prebacivanje, helikoptere, avione, novac, štampa se novac bez pokrića. Sve terorističke operacije, svi teroristi islamski, niko nije od islamista baš lud da gine i da pravi islamsku vojsku. Znači, Englezi su 1928. napravili muslimansku braću. Od muslimanske braće napravljena je u Izraelu, u Palestini, Hamas, pa zbog toga Egipćani ne dozvoljavaju da Palestinci dođu u Egipat, jer bi sa 1 milion izbjeglica Palestinaca dobili 100.000 terorista Hamasovca koji bi izazvali građanski rat u Egiptu, koji su pre izazvali muslimanska braća. Od Hamasovaca i sve te ekipe napravljena je svojevremeno Al-Qaida. Od Al-Qaide napravljena ISIS. ISIS je vodio Samuel Eliot, koji je bio zvanično ime Ali Bagdadi. On je izraelski agent. I sada što je kao vodio ove teroriste pa se uozbiljio, isto izraelski agent, Jevrin. Izraelci imaju ekipu svojih obaveštajaca koji su odrasli u arapskoj sredini, znaju običaju, znaju naglasak baš iz te sredine. Znači, im naučija tradicije, razmišljavanja. Kao tvoj drugar Albanac, za koga nisi znao u Skoplju da je Albanac, jer je prodavao semenke i govorio makedonski bolje nego ti što ti kažeš. Tako i oni imaju te svoje agente. Šta će Britanci raditi?
vi kažete da Britanci uvek eliminišu njihove agente koji su završili posao. I prvi čovjek muslimanske braće je tako nestao i ove sve ostale. Da. Pa i Osama Bin Laden i tako dalje. Da, mislim što Osama Bin Laden nije ubijen tada, ovo što smo gledali na televiziji, nego je umro u Rusiji, negde na Kavkazu, u Čečeniji, se objavljeno to, od bolesti neki umro tamo. On je inače bio baš prijatelj, blizak sa Bushovima. A Bushovi, što je interesantno, su u krvnom srodstvu sa engleskom kraljicom, a engleska kraljica i Bushovi su u krvnom srodstvu sa Nemanjićem. A Nemanjići su Venjamiti. Venjamiti, Isus Hristos je Venjamit, Venjamiti imaju tamno plave oči i tamnu riđu kosu. I pogledajte kako izgleda na freskama Sveti Sava, Nemanjić, Isus Hristos, vidjet ćete da liče. Dobro, šta ćemo sa Britancima? Šta će? Britanci, ako dođe do nekog rata, London, odnosno preciznije, City je prva meta koju će Rusi satreti. Gledajte, jer sva zlo ovog sveta za posljednjih 200-300 godina idu iz Londona. Svi vi koji ste na neki način rusofili, London i Britanci su vam baš prst u oku. Znači, Britanci ti London sekogaš posebnog i... A ti nisi rusofil? A ti nisi pa rusofil? Ne, nesu. A ti si anglofil? Ne, sam ni anglofil, ja sam si patriot makedonski. A znam, ali da bi bio patriot makedonski, moraš da imaš većeg brata koji će te štiti. Dobro. Ako nemaš većeg brata, onda će... A ko je vaš pogolan brat, evo, naprimjer, srpski? Ko je naš? Ko je vaš veći brat srpski? A nije veći, nego mlađi brat. Dobro. Rusi su odavde došli, baš sam juče pravio intervju sa jednim čovjekom koji se razume u to, na osnovu DNK. Rusi su 5000 godina pre nove ere odavde otišli sa Podunavlja na istok tamo, prema Ukrajini današnjoj i tako. I Rusi uče u školama da su odavde došli tamo, a nas varaju da smo odande došli ovamo. Još nam govore da smo došli preko Karpata, a onda mi vojni stručnjaci kaže niko nikada, nijedna vojska, nije neki narod preko Karpata došao, jer se Karpat obilazi. Dobro, Daniel, ne shvatate da vam je ruska mafija ušla u Srbiju i Beograd? Ruska mafija je ušla svuda. Sve ove nekretnine. A da li to je ruska ili jevrejska mafija? To je ruska. Beograd na vodi? Pa i Beograd na vodi, sve ovo ostalo. Ovo što je prodaja ove SBB ili kako se zove ovaj kabelski operator veliki, Dragan Šolak, pa to su ruske pare, znači Rusi su vas preparirali, znači vi ne možete... Nisu to ruske, to su jevrejske. Mislite? Ne mislim, znam. Dobro. Postoji operacija Mojsije, koja je još za vreme Tita je bio obavešten u vezi toga, da Jevreji Izraelci u slučaju opasnosti da Izrael nestane, treba da se prebaci da se nasele na teritoriju Jugoslavije. To znači i u Makedoniji. Vi onda kažete da je Vučić britanski špijun. Ne kažemo da je britanski špijun, nego agent od uticaja. Šta je razlika između britanskog špijuna i agenta od uticaja? Špijun je onaj koji špijunira nešto, znači to je sekretarica koja špijunira svoga šefa. Ovo je nešto više. Ovo je najviše, agent od uticaja. Tito ti je bio agent od uticaja Churchill. Dobro, ste rekli da... Berija, recimo, Staljinov šef tajne službe NKVD je bio engleski agent od 1922. godine zarobljen u Istanbulu. Dobro, ste rekli da je Homeini, njegov brat je rekao da nije onaj brat. Da je Homeini koji je došao engleski agent. Ovaj nije imao... I da isto Josip Broz Tito nije imao, kako ste rekli. Pa niste nastavili tu tezu, da isto kao Josip Broz Tito ste... Ima knjiga moja Titova kletva, počitajte sve. Dobro. Laguna je izdao, košta jeftino, oko 1000 dinara košta. Azbukom je, sve su moje knjige azbukom. Zato što Englezi kontinuirano to radi, kreiraju da... Mussolini je engleski agent od 1917. Hitler je engleski agent od 1912. Sve to možete sada na Google da pronađete, više to uopšte nisu tajna. Od kada je Vučić engleski agent, recimo? Kad je otišao u Englesku, zavrlo, njegov je otac poslao u Englesku tamo da nauči, jer i njegov otac bio engleski špion. Mislim, pravi otac. Da, vi u nekim svojim intervjuima govorite da je Vučić i Albanac. Da je zbog toga... sin Fahrija Muslija. Da je zbog toga dao i Kosovo Albancima i tako. Ne, on je dao zato što je doveden da to uradi. Jer Boris Tadić nije hteo da pristane da to uradi. A jest. I Albanci će Vučiću podići spomenik jednog dana. Ako budu postojali na teritoriji Kosova. Na Clinton i na Vučić. Vuk Roševac. A Clinton je učinio, pa to je ista ekipa. Evo šta je sada, Vučić kao bio zbunjen, umoran, pa nije znao. A Marko Đurić, Jevrin, koji je pola Jevrin, pola Cincerin, njegov deda je Najdan Pašić, koji je bio moj profesor fakulteta, Cincerin, koji je unuk onoga Pašića političara, a majka mu je Jevrejka. I on zna hebrejski i nije baš mnogo pametan,
završio istu osnovnu školu koju ja, samo se sad zove Ribnikar, tamo gdje je bilo ubistvo, ja zvala se u moje doba Aleksa Šantić. On je upisao bio pravni fakultet, pa nije mogao da ga završi, pa se prijavio na privatni neki fakultet i malo je snižen. Ili znate da Vučić i Edi Rama govore na srpski? Čuo sam sad od tebe. Pa normalno, govori srpski da te ceo svet razume. Pa dobro. Evo, I ja kad hoću da se razumem, ti mi pričaš srpski. Ja moram da ti pričam srpski da možeš da me razumeš. Šta je Edi Rama, recimo? Vi govorite da Edi Rama... Edi Rama je postao katolik u Francuskoj. Da je Cincerin isto kao i Tomofila, isto i kao i Zoran Zajev, ili to je vaša neka teza? Da, pa dobro. Vi znate kao da su Cinceri pametni, sposobni ljudi koji gledaju novac, prave novac. Ali imaju jednu jedinu manu, a to je da su velike cicije. I zbog toga u Srbiji, recimo, ima svega 300 cincera, a ima ih naravno više, i kad sam ja cincerima dao rešenje, pošto ne postoji problem, nego treba, samo i uvek ima rešenje, ja sam rekao cincerima, znate kako možete da rešite problem da se dobijete 10.000 cincera deklarisanih u Srbiji? Dobro, Dene. Znači, ti kažem kako, šta sam mi rekao, da čuju makedonski cinceri. Lepo raspišete konkurs, kažem, imate nekog u Atini i nekoga u Parizu, kaže, imamo, koji može da obezbedi 5 stipendija godišnje za političke nauke. Kažem, i date oglas da onaj ko je cincerin, koji ima poreklo cincarsko, deda, baba, pradeda, on može da konkuriše za te stipendije. I oni pošalju mailom. Ja se zovem tako i tako, meni je deda, Čukun deda bio cincerin, ja se prezivam Dimitrijević, Popović, Đorđević. Sva ta prezime su u korenu cincarska. To ne znači da ljudi danas misle da su cincari. Vama je Pašić bio cincarin i Zaječar. Pašić je bio cincarin, da. Znači, vi njega imate kao neku istorijsku ličnost, recimo u srpsku istoriju. Nemamo ga mi, nego u vlast ga je stavila. Lopovska vlast je stavila političara lopova na trg nekada Marksa Englesa, što je potpuno pogrešno, jer na tom trgu treba da postoje, recimo da bude spomenik najvećem Srbinu. To je Nikola Tesla. Pupinu, Milankoviću. To je treba da bude na tom mestu, a ne lokalnom lopovu. Mislim, kad dođe turista iz inostranstva koji Nikola Pašić... Ili bi bio Tesla, recimo, velika istorijska ličnost ako bi živeo u Srbiji? Ne bi bio zato što u Srbiji, i ja da sam u inostranstvu i da sam pisač špijunskih romana u Americi, bio bi bogat kao krez, a ne bi morao da radim u 75. godine da pišem knjige, zato što moram da zarađujem, jer penzije su mala. Ali sam bar naučio od Jevreja, nikad nemoj da imaš samo jedan izvor prihoda, nego 3-4. Znači, vi od Jevrejite mnogo raboti ste naučili? Ne ja, nego svi mi treba od Jevreja. Kad sam bio na suđenju u Hagu 2012. bio sam svedok Franku Simatoviću i sada tužilac kaže: Gospodin sudija, želim da pitam svedoka nešto u vezi istorije. A ovaj kaže: pa što hoćete da pitate, kad smo se dogovorili da kad Srbi pitate u istoriju ne umeju da stanu. Kaže, možemo ceo dan da izgubimo šta oni pričaju. Frenki Simatović beše šef na... Šef tajne službe, zajedno sa Jovicom. Sa Frankom Simatovićem sam išao u razred osnovnu školu, a sa Jovicom studirao fakultet. I bili smo komšije na Banjici, deca nam odrasla zajedno. I kaže, pa dobro, pitajte ga, šta vi mislite o Jevrejima? I sad ovaj mislio, pošto je svuda pisalo Dejan Lučić antisemita na engleskom jeziku, ja kažem, šta mislim o Jevrejima? Najpametniji narod na svetu. Ja stalno o Srbima govorim, učite od Jevreja, budite pametni kao oni, da bi mogli da vladate svetom. I dobro, Pik, da bi mogli da vladate svetom. Na prošli intervju vi ste rekli da Rusija ima ove podmornice u međunarodnim vodama. Da, ne, i sada sam... I mogu kada hoće da poplave tu istočnu obalu. Sad su Rusi i Amerikanci postali prijatelji. Šta ćemo sa te podmornice? Nisu Amerikanci i Rusi postali prijatelji. Pazi ovako, kroz celu istoriju Rusije i Amerike, kroz celu istoriju, kada su Amerikanci borili da se odcepe od Engleza, Rusi su im pomagali. Kada su bio rat između severa i juga, Rusi su im pomagali severnjacima. Blokirali su, poslali su im blok. Kad su Amerikanci, odnosno Jevreji, pravili federalne rezerve, Rusi su poslali zlato, car Ruski je poslao zlato, ogromnu količinu, kao depozit da bi ta banka mogla da radi. Onda su oni, da mu ne bi vratili to zlato, onda su grešili da ga ubiju i ubili su ga Nikolaja. Ruski car Nikolaj? Da. Jevreji ga ubili. I šta će se desiti, evo na kraj, zadnje pitanje, šta vi očekujete? Trump, kažete, možda ne završi mandat, Putin je već u godinama, Xi Jinping je već u godinama, ova duboka država je poražena, međutim... Ona je zaustavljena, nije poražena, jer ne može, pazi, da bi se očistila močvar, pazi, ta duboka je država pravljena od pravljenja federalnih rezervi. Malo po malo. Sada u toj dubokoj državi ima toliko ljudi koji... Kako funkcioniše duboka država, najbolje definisao Stalin.
kad su ga pitali, kad je rekao, kad bi ovim mojim komunistima rekao da nahrane moga stina Jakova, oni bi ga udavili hranu. Znači, duboka država, ti je narediš nešto da radi, a ona to uradi karikaturno i to se pretvori u negativno. Svojevremeno je Trump rekao da se povuče vojska iz Sirije, sa Bliskog istoka, vojska odbila da se povuče. Dobro, Dene, vi imate 2 knjigi prevedeni na makedonski jezik. Da. Kako odi prodažbata, da li je dobro? Pa ne znam kako se prodaje, ali većina tih koji čitaju moje knjige znaju srpski, a azbukom je, pa im je... Zašto je prevod? Ja mislim da je prevod bio, ne znam, jesi ti čitao te knjige? Da li je kvalitetan prevod? Da, dobar prevod. A dobar je prevod, pa dobro, drago. Ja mislim da vi ako sedite da gi čitate, nema da gi razberete. Molim? Ja mislim da kad vi počnete da čitate te knjige na makedonskom, da nećete razumeti. Pa da ti kažem, nešto što ti je interesantno, kad bi se mi družili... Ja sada namerno ti prevodim i ti govorim na srpski, da ti možeš da me razumeš, jer ti ne razumeš na makedonski jezik. A ti uvek pričaš u nekim drugim intervjuama da su Makedonci veštačka nacija, da to ne postoji, da nemaju jezik i tako dalje i tako dalje. A sad me ne razumeš na makedonski, znači taj jezik je različit. Kako te razumem kad sam glup? Pa to je, taj jezik je različit od srpskog jezika. Makedonski narod, kako ćeš ti naša prezimena da vraćaš na ić? Evo kako ćeš moje prezime da vratiš na ić? Pa to pričaš po Balkan Info, po nekim podcastima, kad glumiš veliki Srbin. Kako ćeš to vratiti? A kako su promijenjene na suprotno? Kako nekom na grobu piše Stamenković, pa onda posle Stamenkovski? Nemanjić je bio sa kralskom lozom u Englesku. Pa vi Srbi, bre, od vas cijelo svet zavisi, znate. Vi takvu neku priču i vi verujete u to. Ja stalno govorim da Makedonci vladaju svetom, a ti mi ne veruješ. Pa normalno da vladaju Aleksandar Makedonski. Vi ste se infiltrirali u Jevreje. Aleksandar Makedonski. Jevreji i vi imate istu zajedno. Ne, bre, volite Makedonci. Dosta pričaš tamo da je to veštačka nacija, pa onda dođu 100 gledalaca, pa pitaju šta snimaš Lučića kad on nas vređa i kad nas vređa. Ajde, kaži nešto. Sram te bio. Mesto da dovodiš nekog anti-Srbina da ti priča ovde. Ajde, kaži nešto za Makedonce dobro, pa da završimo intervju, ajde. Da se pomirite sa Makedoncima. Makedonci pre svega dobri ljudi. I najveća mana je Makedonaca što su dobri ljudi. I pametni. Mudri. Znaš šta je pametan? Inteligentan, to je prvi stepen. Pametan je drugi, a mudar je tek posle 50 godina. Pa šta je vaša mudrost? Vaša mudrost je što ste izbjegli skoro sve ratove. Ali, izgubili ste iz vida da drugi nisu ni pametni, ni mudri, nego ludi. I ti ludi, kad ulete na svadbu, kad uleti lud neki čovjek, on poremeti svadbu gde je 100 ljudi. Jer vi taj problem možete da rešite u istom trenutku kao i mi Srbi. Kada Rusi budu došli ovde, onda će Makedonci, ne Makedonci, nego Albanci da se vratu odakle su došli. A Albanci su došli iz Azerbejdžana. Dan danas na karti na jugu Azerbejdžana nalazi se teritorija, ima 2 Albanije. Njih su svojevremeno, prvi put se s Albanci spominju kada je Aleksandar Karan mu je prezime, ali veliki Aleksandar, Grci ga zovu Karanidis, se susreo sa njima 332. godine, kad je bio u Persiji, sa njima je razgovarao i oni su mu poklonili ovčarske pse. A Albanci su dovedeni za vreme Vizantije, za vreme Bagdadskog kalifata u Južnu Siciliju, negde 1045. godine su dovedeni sa severne Sicilije, Đorđe Manijak ih je doveo, vizantijski feudalac koji se posvađao sa njima i došli su na teritoriju današnje Albanije, koja je bila srpska teritorija, koji je kralj bio više ne znam, i izgubili su rat od Vizantinaca i onda su oni ostali tu. I kako ste od tih Albanaca vi izgubili Kosovo, recimo? Nismo mi od Albanaca izgubili, nego od NATO pakta. Kako smo ga izgubili, tako ćemo ga i vratiti. Jel ćete ga vratiti? Naravno. Pa dobro, evo, u Hrvatsku ste izgubili rat. Od Amerikanaca nismo, pa nismo. U Bosni su samo što nisu ušli u Banja Luku. Pa izgubili ste Kosovo, pa ste dobili vi nešto onako u zadnjih 23 godina? Dobili smo iskustvo. A iskustvo? Treba da budemo deo... Mudri. Znači treba da budete Makedonci. Znači vi ste 30 godina sve izgubili na Balkanu, da postanete mudri, da budete kao Makedonci. Da, ti ne smiješ da pređeš uveče Vardar. Mogu. Pošto možeš, kako da ne, zato što se znaš. Ali ti ne možeš da uđeš na znaš. Kosovo bez pasoša, a ja mogu da pređem u drugu stranu Vardara. Slušaj ti kažem, sudbina Makedonaca je vezana za sudbinu svih pravoslavaca. Jel ćete nam pomoći da uđemo u Sofiju? U Sofiju? Pa ne, ne treba da se mučite, pošto je Bugarska izdala Rusa. Onda neće Bugari da prisvoje Makedoniju, nego će Makedonci da se prošire do Sofije, jer do Sofije su Šopi. Šopi. Znate ko su Šopi? Ja znam ko su.
pa sa šopima lepo... Pravi Bugari su s one strane, znači Tako Veliko Trnovo, Tako tamo je. gore... I oni imaju crnu narodnu nošnju Tako je. i u Bugarskoj kad dođeš, kad kažu, nije on Bugarin, on ti je šop. Ono dole od Plovdiva prema Aleksandropolisa, to su Trakijci, znači to je neka heterogena struktura, heterogena naselja. Svuda je heterogena, Tako je. gde nije. Gde ne? Pa i u Albaniji. Koliko Albanija, je- znaš koliko, sa Albanije sad ima 1,5 miliona stanovnika. Pazi, hoće da prave veliku Albaniju, ajde da napravimo matematiku. 1,5 miliona ih ima u Albaniji. Ima ih 400.000, otprilike 500.000 koji živi na Kosovu. I koliko ih ima dole kod vas u Makedoniji? 250.000, je li tako? Pa otprilike. Koliko? 250.000. 250. Pa saberi. To ti 1,5 miliona i ovo, pa nema ih ko Beograd. I zamisli kad dođu Rusi, ovde, šta će radi Albanci? Ne, oni će da se ratuju sa Rusima će da rasuju. Ja mislim da će postati Rusi kako što su bili 45. 6. 7. godine, pa onda su postali Kinezi, pa sad su postali najveći Amerikanci, pa bili su sa Soros, pa sada obriše ove slike sa Sorosom, pa sad su sa Donaldom Trumpom, Albanci uvek su sa pobednicima. Ali nešto svi Srbi pitaju kod Rusa. Ti znaš šta je Dugin rekao? Srbi, mi Rusi su vam dužni Kosovo. Prema tome, Kosovo će da bude prazno od Albanaca, jer će Albanci da pobegnu pre nego što Rusi stignu. Gospodine Lučić, hvala mnogo. Imali smo odlični intervju. Slušaj da ti kažem na kraju. Ajde. Mi, pravoslavci, treba da budemo jedinstveni. I treba da opametimo Grke, da izađu iz NATO pakta pre nego što bude kasno za njih, jer će da izgube južnu Makedoniju, kako nazivaju, ono između Makedonije i sve to prazno. Pa tu su živjeli sve Makedonci. Pa tamo su ušli Turci sada. Tamo grade neke tekstilne tvornice, nešto rade. Znači, dole od grčko-tursku granicu pa do Igomenica, to je u najveći deo. Ili su Grci koji su živjeli na turskoj teritoriji, to su ovi Mađiri. 1918. su prebačeni, zabira stanovništvo. Ajde, i ovo zadnje pitanje da bude. Vseljanska patrijaršija? Koja? Vseljanska patrijaršija ili Carigradska Vasiljanska patrijaršija Cija. Cija. Bartolomej je, ne samo on, nego od Drugog svjetskog rata svi šefovi su bili cijeni agenti i to dobro, no sami su se nudili. I u mojoj novoj knjizi koja će da izađe za nekoliko meseci, koja se zove Turski zavet, to će biti trilogija. Prva knjiga se zove Putinova klopka. Tu objašnjam recimo kako je ubijena Amfilohija Radović i cijela ova ekipa koja je potrovana kad su bile litije, judinim poljupcima i tu se nalaze agenti, cini, poimence koji rade na štetu nas na Balkanu. Kога je objavite ta knjiga, ќе mi se javite da snimem novo intervju. Bože zdravlja, da smo živi i zdravi i da napravimo jedan pravoslavni savez u kome će svako da bude ono što hoće, ko je pravoslavac. A oni muslimani koji hoće da budu pametni kao ruski muslimani, naravno da treba da imaju isto prava kao mi, jer je nenormalno da u 21. veku neko ima prava. A Bugarite ќе mora da učат makedonski jezik? Pa nije će im biti teško. Pametni su oni. I kad dođu Makedonci da im na vlast tamo, onda će najzad da urade fasade za svoje kuće. Jesi primetio? Bugari, da. Nemaju fasade. Da. Grci ne znaju da grade, a Bugari ne znaju da fasadiraju. Znaš što je, odeš u Grčko na more i vidiš hotel. Tako je. Da. Pazi, ono mora da bude ravno. Tako je. I ti vidiš ono ide ovako. Da, tako je. Mogu ja tebe da pitam? Ajde. Za kraj. Ajde. Šta su u Atini Grci podigli od 5. veka pre nove ere do danas? Ništa. Molim? Ništa. Ništa. Pazi, imaš skupštinu onu njihovu koja u odnosu na srpsku ili mađarsku izgleda smešno. Imaju 2 hotela, George IV, ne znam koji drugi, koji su napravili Englezi. I 4 zgrade koje je napravio Nemac predstavljeno naslednik u neogrčkom stilu. Plaka, to ti je ciganija, i kad kreneš od sintagme i dole desno ili na drugu stranu, kamo gde su neke vile. To su vile koje su u Beogradu bili na Neymaru 30. godina. To je 3 ara placa. Šta ste zidili od 5. veka do 21. veka? Ništa. I ne mogu da nam oprosta da je Aleksandar Makedonski Makedonac. Ako ti kažeš da je Makedonac, on jeste iz Makedonije, to je tačno. On se osjećao Srbinom, duri su hteli i ženu da mu nađu Srpljenju, ali niste uspjeli do kraja da realizirate taj koncept. Znaš koji je dokaz da nije Aleksandar Grk? Koji?
Pa zato što je Demosteen, čuveni govornik, to je onaj što je mucao, pa je sa kamičetom ispravio mucanje, on je stalno govorio u parlamentu Filipike. Tako je. Filipike, u tim Filipikama je on govorio da je Filip Varvarin. Ako je Filip Varvarin, onda ne može da bude Grk. Prema tome završili su priču da on u svakom slučaju nije Grk, nego je naš čovjek. Kad kažemo da je naš čovjek, onda nema šta da se svađamo. Živ i zdrav i vidimo se. Da će Bog. Да. Ова беше интервјуто со Дејан Лучич. Гледате, кога дојдва емисијата во Центар, тогаш се многу благонаклони кон македонците, многу не сакат, знаете, тешко е да се дојде во емисијата во Центар и да се напаѓа македонскиот народ. Ние сме пријатели, ќе останеме пријатели, но имаме различни ставови. Кога гостуваат кај мене, можат само афирмативно да говорат за македонскиот народ. Јас не одам во Белград да следам за некој да го плюка или да го навредува македонскиот народ. Ова беше емисијата во Центар, се надам дека ви се допадна. Ново дружење вторник 22 часот и 30 минути. Вонредна политичка анализа за мембори, ново интервју недела 22 часот, до вторник и недела. Пријатно вечер Македонија.